Pozdrav svima i dobrodošli na Dorin kanal. Odavno nisam ništa snimala jer mi se pokvarila kamera i sad snimam sa telefonom. Nemam pojma kako izgleda, nemam pojma jesam li u kadru uopšte. Danas vam neću snimati frizuru, nego ću vam snimiti, stvari već snimam, mitove o kosi ili najčešća pitanja koja ja dobijem i koja sam čula ovako. Pa da prijeđemo. Prvo ću vam pročitati sve. A onda ću vam pročitati sve, pročitat ću vam sve mitove o kosi ili 10 pitanja koje sam sebi ovdje napisala. Ovo je moj rokovnik, u stvari više je sveska rokovnik, ali eto. Prvo je šišanje vrhova ubrzava rast kose. Drugo, treba se često češati kako bi kosa bila zdrava. Treće je serum i ulja sredstva za ispucale vrhove. Četvrto je tankoj kosi nema pomoći. Peto je različite šampone utječu na ljepotu kose. Šesto je šamponiranje masne kose jače kako bi se riješili masnoće. Sedmo, masiranje tjemena stimulira rast. Osmo, šampon mora pjeniti. Deveto, smeđa kosa raste brže od plave ili tamnija od svjetlije. I deseto je vezano za perut, znači da su bijele mrvice, bijele tvari u kosi uvijek perut. Ja sam sebi ovdje pisala i ne volim se pratiti skripte, ali ovako kad pričam, kad smišljam prije snimanja videa, uvijek se sjetim nečega pa onda zaboravim, tako da sam sad sebi zapisala. Pa ćemo prijeći, prvo je bilo šišanje kose češće, u stvari šišanje vrhova ubrzava rast kose. Šišanje kose često ne ubrzava rast kose. To mi se čini jer znate, na primjer ako se ošišate, ako vam je kosa bila ovako dužine, vi se ošišate na dužinu ramena, do ramena i kad vam naraste toliko vi znate koliko vam je narasla jer pratite. Ovako kad vam je kosa duga pa naraste duže, na primjer evo ja nikad ne bih rekla da je moja kosa narasla dok mi moje društvo ne kaže o jesi narasla kosa. I tako isto slikam uvijek da bi pratila. Kosa raste centimetar do centimetar i pol mjesečno. Vi se šišali ili ne, kosa će vam narasti centimetar do centimetar i pol mjesečno. Neće vam narasti 2 cm ako ošišate vrhove. Vrhove trebate šišati kad su vam ispucali i kada se listaju, to jest kad su nezdravi, zbog toga. Ali da šišate zdravu kosu, evo ja vam mogu biti primjer, ja se šišam jednom godišnje, eto 2 put godišnje ako baš ne znam, ako mi dosadi ili ako baš vidim da su mi vrhovi oštećeni. Dokazano je, a mogu vam i ja biti primjer, zdravu kosu ne treba šišati da bi vam narasla jer vi ošišate taj 1 cm koji vam naraste tokom mjeseca i opet ošišate i ošišate i uvijek sam isto dužini. Stvarno ne želim da smanjujem posao nekom frizeru, samo iznosim činjenice jer što vam odavde može pomoći ovdje ako je zdrav vrh. Znači šišajte kosu samo kad vam je skroz oštećena. Treba se često češati kako bi kosa bila zdrava. Treba često češati kosu. Ne, nemojte često češati, mislim, ok, češajte se vi kad morate se svako jutro počešati, evo svaku noć bi bilo dobro, ali da vi češljate da morate proći po 100 puta i negdje je tako pisalo, morate proći po 100 puta kroz kosu da bi ona bila zdrava. Prvo, elektrišite kosu, što nije dobro. Drugo, više će vam dlaka ispasti jer povlačite prema dolje, više će vam dlaka ostati u četki. A treće, previše češljanja može oslabiti korijen kose, tako da ne treba se često češljati. Taj mit je nastao iz toga, bar po meni, iz toga što je češljanje, na primjer, tjemena dobro za cirkulaciju kose, ali onda radije uzmite one sprave za masiranje glave i tjemena ili samo prstima masirajte ili češljajte eto samo ovaj dio, ali ne morate proći 100 puta, to vam stvarno nema nikakve logike. Tako da logično je da će vam ispasti više dlaka i možda ćete oštetiti korijen kose i brže će vam se umastiti kosa što je više
češljate. Treći mit je bio serumi, ulja i sredstva za ispucale vrhove. Na tržištu ćete naći mnoge serume, maske, regeneratore, ulja, sredstva uglavnom koja vam obećavaju i garantuju da će vam kosa, u stvari da će vam ispucali vrhovi se zacijeliti i vi uzmete to, bacite novac i na kraju nemate ništa od toga, morate ih ošišati. Jedini lijek za ispucale u stvari vrhove koje se listaju, znači kad imate jednu dlaku i ona se grana, znači lista, u 2 ili više dijelova, jedini lijek za to su makaze. Znači tad vam je vrijeme da se šišate, neće vam pomoći nikakva ulja, neće vam pomoći nikakvi serumi, nikakve maske da se zacijele ispucali vrhovi. Za suhu kosu da, za suhe vrhove da, ali nema ništa što vam može pomoći da nešto što se već isparalo spoji u normalu. Kao što ne možete papir kad izderete možete ga zalijepiti, ali opet će biti ona linije gdje ste poderali, tako da to je veliki mit. Obećavaju vam to i znam da svi smo vjerovali, ja sam vjerovala, ali ja sam bacila toliko novca na to i nikad mi nije ništa pomoglo. Tretirajte svoju kosu prije nego što ispuca. Znači prije peglanja, prije sušenja fenom, prije uvijanja kose uvijek nanosite serume, zato je dobro. Ali na primjer već kad vam je gotova kosa, nemate ništa od toga. Tankoj kosi nema pomoći. Tanka kosa ne znači slaba kosa. Ja imam recimo tanku dlaku, ali je ima puno. I ne bi niko rekao da imam tanku dlaku, jer nemam tanku kosu, imam tanku dlaku, ali ima je puno. Moja kosa je sada teška jer je duga i ona se veoma brzo spljušti, tako da tankoj kosi ima pomoći u tapiranju i u onim debelim uvijačima. Nema pomoći u smislu da instantno dobijete veliki volumen i da vam ojača kosa šamponima, serumima itd. Ali možete koristiti šampone za volumen, one dry shampoos ili šampone za suho pranje ili baby puder ili na primjer istapirati, natapirati kao što sam ja sada. Peti mit je različiti šamponi utiču na ljepotu kose. Prvo da vam kažem, ovo nije uopšte hronološki pisano, to sam ja pisala jednostavno kako sam se sjećala pa sam nadopisivala. Sve peto je bilo znači šamponi utiču, različiti šamponi, to jest ne misli se na različite šampone kao šampone na tržištu, nego ako mijenjate često šampone. Šamponi ne utiču na ljepotu kose, ako ih često mijenjate, morate potrošiti svoj šampon i ako vam se kosa navikne na njega, to je super i tad će vam biti ok. Ali nakon nekoliko mjeseci je dobro da promijenite šampon, jer se kosa, u stvari tjeme se zasjeti na taj šampon, ali čisto da mijenjate ne. To nikako ne utječe na ljepotu kose, to čak može biti obrnuta reakcija, možete dobiti perut, kosa nekad ne može razviti toleranciju prema određenim šamponima, pa neki šamponi mogu utjecati skroz drugačije nego što mislite. Najbolji šampon su, iskreno da vam kažem, oni stari šamponi, što ne znam, dođe litra za neku jeftinu pravu cijenu od koprive, od ne znam, od čega još ima, od kamilice ili ne znam, breskva i tako dalje. Šesti mit koji sam sebi zapisala je šamponiranje masne kose jače kako bi se riješili masnoće. Što se tiče šamponiranja masne kose, možete šamponirati više puta, to je 2 do 3 puta, mada ja mislim da je jednom dovoljno, ali ako želite da se riješite sve masnoće, dobro je da šamponirate 2 puta. Ali da se šamponirate jače, to nikako, znači da grubo šamponirate, da ostavljate, da cijelo vrijeme masirate, tako reći, idete prstima, to ne valja jer možete otvoriti svoje folikule, u stvari pore iz kojih rastu dlake i one lako ispadaju, znači nije vam potrebno ni da ih iščupate, nego oni lako ispadaju zbog dodira sa toplotom i zatim jakim masiranjem dok šamponirate. Kosa će vam lako opasti, tako nadražujete tjeme i luči se i masnoća i stvarno ne treba. 7. je bilo masiranje tjemena
stimulira rast kose. Masiranje tjemena dobro je za protok krvi i pospješuje rad stanica koje pomažu stvaranju folikula, ali to ne znači da se rast kose povećava, ali pospješuje cirkulaciju što je dobro za vašu kosu. Ovo znači da kosa neće narasti ako vi nju stalno masirate. Sad sam rekla da može tu imati i negativnog, ali povećava cirkulaciju, folikule se nove stvaraju i nova kosa može narasti. 8. mit je da šampon mora da pjeni da bi bio učinkovit. Šampon ne mora da pjeni, čak postoje neki šamponi bez one sapunice, ako to mogu tako nazvati, koji nikako ne pjene ili koji samo malo pjene, a učinkoviti su. Pjena se stvara tako što molekule šampona iz zraka dođu u dodir i onda se stvaraju oni balončići mjehurći. Tako da šampon ne mora da pjeni da bi vam kosa bila čista, dovoljno je samo malo šampona kako bi se kosa pročistila. 9. je bilo da tamnija kosa brže raste od svjetlije. Prirodno plava kosa je inače tanka. U stvari prirodno svjetla kosa je inače tanka i sklona je lomljenju, ali to ne znači da ona sporije raste. To se vama čini zbog toga što je slaba kosa i možda plavše se više šišaju i više tretiraju svoju kosu. Kosa raste zbog dobre ishrane, a i velik faktor u tome su geni, tako da bili vi plavi, zeleni, žuti, smeđi, crveni, bilo kakvu boju kose imali, najviše je do vaših gena i popraviti ishranu. I 10. je bilo bijele tvari u kosi su uvijek perut. To nije tačno, perut je mrtva koža koja vam ispada. To je više tanka tvar, tanka mrvica, žučkasto bijele boje i vezana je za masnu kosu, dok bijele mrvice koje su malo deblje, koje su pravo bijele i više okrugle, znači da vam je tjeme suho. Tako da morate ispitati prije nego što uzmete bilo kakvo sredstvo za perut ili protiv peruti, morate ispitati da li vam se radi stvarno o peruti ili o suhom tjemenu, jer tretiranje suhog tjemena sa sredstvima protiv peruti može dovesti do pogoršanja stanja. Tako da ispitajte to što prije i onda kupite što vam je potrebno. To bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se video sviđa i da vam je bio koristan. Ako vam se video sviđa, stavite like, komentirajte slobodno, šerujte i subscribe na kanal kako bi dobivali obavijesti kada objavim novi video. Također subscribe na eFreezer, link imate ispod, pratite ih na Instagramu, vidjet ćete puno zanimljivosti, novih frizura i nešto ćete naučiti novo o kosi. Vidimo se, čao!